Karbi Student Association, Karbi Farmer Association, lapen Karbi Anglong Women Justice Forum, pinilitum Karbi Anglong, lapen Nagaland ahoy long ng komunidad ko kalam kilalo. Ilitum ahoy lam plotang te West Karbi Anglong non, East Karbi Anglong non, aningkan wang tame ilitum kahurisay, aningkan wang tame Karbi Anglong long lekekon. Kasi ilitum Karbi Anglong along le 10,434 square kilometer pugachi pudam. Nilitum langdam edlo thekdam long bom lo. Laso 10,434 square kilometer ke non ningkan pho ningkan truck loge 10,000 kali 5,000 ke doji ma kabe ma kopi posi din lebang solam kering jang ko makela lo non gitum dak Nagaland border long sini tum arjap ikprong lo isi englong long laso englong pen next ke litum Nagaland state lo lasi ke damtang antame Karbi Student Association lapen KFA punon Women Justice Forum punon lapen Karbi Anglong arlo ke do anasong tum ahoy bang cirai kom nang ji pu alingkan wang alingkan dengan cesong lo as non hejong tami cesong lo jadi Nagaland ahoy na bak asap so kasik sak do chet labang so ahoy tong se kot pe itum mesen ang theke paklang ponji phan isima isi awar sai deng ponang ji pu itum batai Karbino termas council phan itum memorandum tapilo hala so memorandum ki piateng si Karbino termas council ta response ke dolo asi response ke do teng si Nagaland border narbang ke commando training center si kimpu pu selang litum lam chak nang pilo misal lo Commando Training Center si Kimbo Platang te Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy extreme border long silabang so Commando Training Center Kimji palam do si extreme border Platang te itum border kecerai komji phan ke jong si da Commando Training Center le Kim lo Platang te mesen po pusi nutin ta memat halo Karbi Anglong sor bon tame nitum birta long bom lo hala so birta ke long teng ben pinidak nitum ahoy a duilo nang kamuri bang prekdak lo non la bangso Commando Training Center ki Kimji ke Karbi Anglong ahoy pen 1 kilometer na distance lo sing kim rong lo. Lasi Karbi Anglong ahoy pen 1 kilometer le distance si Commando Training Center ki kim phan anujok non hut bom lo non JCB hai pasur bom lo. Lasi jong si la 1 kilometer lo an si itum Karbi Anglong ahoy kirai kom jia phan Commando Training Center ki kim. Pelotang te hala remaining la 1 kilometer ke itum pilo Nagaland phan cipidet puma. Hala bangso charge mi melam atila bangso Commando Training Center non ki kim ke chain ke nan Disapur isi di masarong do Disapur pen hateng nang biopian si le bangso 204 bikas along le allotment PLO Karbino Termas Council pan lasi bangso 204 bikas along le Commando Training Center pan allotment ki people ke churu par pilo bonde me alang le tum da bangso Commando Training Center ki kin ke extreme border si kin nai ke kopia pos no 1 kilometer alang tum irikang bublo la bangso 1 kilometer dak more than 200 mante 100 hectare doji la bangso 200 100 hectare ke pus pahin kang tan puma ma 100 ma 200 hectare along leke tum Nagaland along le pusi tum ki hok puma charge mi alam lasi Commando Training Center jong si state government central government pen Karbi Anglong mati Assam ahoy kirai komji phansi kim platang te extreme border si kim danai mati hala langroya dung basic ching nai ho itum ka dak natural boundary dolo mati lasi laso natural boundary non ta nitum ningkan photro ka phlang lang lo hala bangso natural boundary arai itum Karbi Anglong a pillar dolang bondo menong theng lap lo ti bonsta menon ke langroi su dolang isi stream langroi su dolang hala so langroi so rai pele nang kim platang te itum Karbi Anglong ahoy bangke itum pang thek pon pam mepu pusi itum mathalo ahok lo itum Karbi Anglong ahoy ke non dakta kalilang itum ke laso prang ke kher mohol konani molom si itum Karbi Anglong ahoy buji pulo bon to minong pejo labangso Karbi Anglong ahoy kacherai komje phan central government ponon state government ponon ajara project tami nang ding tami hala so project ke ding ateng pen akam ke claim bang si tonte dedlo lasi non labangso Commando Training Center ki kim ta la 1 kilometer lo sinang kim rong mang ke itum manghumi melo Manghumi melo la pen Karbi Anglong pen West Karbi Anglong rat me cerok tok pen la bangso question ma itum government pen itum Arjunang ji ko pia posi Commando Training Center ki kim pen itum ahoy cerai kom ji pulel kilometer isi alu nang kim rong lo atila so kilometer isi alu nang kim lo platan la kilometer isi ta more than 200 hectares along le do la bangso 200 hectares along le itum pilo bang pan cipidet poma la sinili pudan ji lalo ilitum kaching honai Karbi Anglong Termas Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang alangli inisiatif ajoini sila bangso Commando Training Center la Kim Lopot alangli inisiatif en pamera la bangso Commando Training Center hala extreme border anten si kipakim si mejibon pusini tum Karbi Student Association Karbi Farmer Association la pen Karbi Anglong Women Justice Forum pen kachung ripot pon la pen itum pini dakwang asong an pagalitit nangji jong si pini la bangso
nilitum Nagaland border long kewang pelabang so nitum media thing no lam kaning je pen karjulong an asong punon political party punon non political organization punon jong si nalitum ahoy jinghon pamit patang te nalitum penap tame nang humri tame bang tame laki nili nang ke pacho bailam kanila nitum ke practically nitum physically sidak pinang humri lo non labang so commando training center lake Karbi Anglong a border pen kilometer isi arlo sidang kimrong lasi non ki kim kerang han sik bom lo hulig ha tuk bom lo JCB pasur bom lo polotang te molahai tang laba pit itum nang kamuri ga leve lasi political party doan lapen social organization doan itum Karbi Anglong along le itum cerai convict ni polotang te KSA pukali KFA pukali itum Women Justice Forum pukali itum asong pen a political party Karbi arat pen thurpak pi polotang te mo ki wang jilang ni labang so ahoya dui lame itum penang an khaimong kachi kham khidoji lasi Assam government chief minister Dr. Himanto Biswa Sarma na kachunri gila lo je ili tum Assam long le jong si rai kom pa meji pulatang te la non Karbi Anglong district pen chi hoinok labang so commando training center ki kimji bangke Nagaland border pen extreme ekdom extreme asi kim danang ji itum 1 kilometer 2 meter ki opon ji lam sebe lasi ning thelo je ili tum energetic ACM Dr. Tuliram Longhang alang li non Delhi sudulang Delhi pen ang lerok alang li labang so commando training center ki kimlong nang humri po lapin nang humri pen alang li tame dak kimesian ang tek kewan ji phansin li alang li tumhan pinida kachi tong social organization an chunri lo athe jong si itum non pen itum labang so cherok dun tokti protang te mo commando training center tang lap ki itum lam thei sa chipudun elo lasi Karbi Anglong rat phai pachini kala lo non Karbi Anglong along le chirai komnang pomen pen commando training center ki kim lake kilometer isi arlo si kim ponrong lo lasi hala bangi kali denang ji lasi prabjin pen Karbi Anglong termas council lapen government of Assam labang so puthak isi mesanang tek paklang bo sining thelo kon vikha bak loji ke otekang ke otekang plotang de 1 kilometer arlo si jongsi labang so commando training center nang ki kim plotang te 200 hectares ke itum otekang bo bason lo lasi exact itum approximately laki po khedelo laki mo jongsi itum department of Hanwan ben pun pami plotang itum allocation ko ansi ki dun mag long pon ta dam piglo nang itum media tame mo paklang tame itum dam piglo dake kom 200 hectares along lesi itum otekang bo plotang te lagi ningreno dak lapen ilitum ide yang chun kada 10,434 square kilometer palong leke avidyajima mo ke mangjilani ke pulsi jongsi cerai kom ni plotang te itum non ke do bom council pen chenglok Karbi Anglong rat lapen political party doan itum cerap citusi labang so Karbi Anglong along lebang rai kom nang jima pusi matapot labang so commando training center ki kim lake kilometer batsi lapu apisi nang chiroi pulo tangte labang so ki kim ke NOC ki pidon ke Karbi Anglong termas council pen si pidon loma laki batai Karbi Anglong along ki doan social organization lapen student organization tum presar ki pipena joinesi non itum ki dobom ACM bang initiative enlu he labang kentum kurwang tulo choropar piglo ninga klong choro lo bon tame hala bangso a project labangso commando training center non ang kikim bangke nituma song pen ka sabsu ningkang samsi do ko ka joini si pinida nang humri nang ko lo ningkang samsi bangke lalo kilometer arlo si itum labangso training center kim rong mati lasi kilometer isi arlo pun kilometer isi along lege 1 kilometer along lege thepik lang lasi hala bangso 1 kilometer along le itum otikang bu protang te itum along leke na hokbin po lasi hala bangso alam bang si arsik jitpen Karbi Anglong termas council da mathapami pensi labangso commando training center bang hala ahoya dui abinong rong pensi nang kim nang jima pasi itum pini kachun ripon lasi NOC bang obviously lake government of India lapen Karbi Anglong termas council hi pensi pidun lo lapen contractor dum tame batmi chiwang lo contractor chiwang lo SP chiwang lo BOP lo in charge chiwang lo lapen bogajan SDPO bang lo alang li tum dana humri lo tal bang ke government servant chola tum ke exact boundary chini nemati exact boundary ka chini lo nang Karbi Anglong termas council ka chari tum lapen settlement department tum si exact boundary chini ji lapen forest department tum alang li tum concern endpoint menang ji ati alang li tum sa aningkan labang so ahoya duilong ki hono tum pinak kasi alang li tum akamena tengsi hala contractor tum mate akamang chicken nang ji palo kasi non ki bang jilang ni ke Karbi Anglong termas council ACM sar Dr. Tuliram Longhang bang dak adim nang humri pen nang lang po ning thelo athe kechok che bang ahok lo kechok che ke tan khangyang lo ke athe 200 hectares along leke na hokke nili jongjung ke ning dunu pik lapen nili jongjung palam kali Karbi Anglong rat masih lake ning dono nanji hala bangso ning ke do nolong itum la bangso puthot kachi song bang itum chipaklang pon thek nanji kali protang te itum along le bang na hok benji la 200 hectare lo mate kilometer se commando training center ke biji pomen pen ke otekang do sila bangso otekang adi mo long nang tum ko pipi lo thek long ke
non kilometer isi labang so commando training center ki utikang long ki itum naga tum hem chikim ma son thon he non ta ram la non nili pi ta hem kim pratlo non ta lapuna ta ingam chepan mamlo Nagaland pen naga tum la lo la si nili pu ke khai ang bong char bunang ko phali puthe karbiang long ta mo ke wang silang li jong si itum me thang ai state do vek nang ji platang te itum long li phelang bang nom ben cherai kom thek nang ji la si non la 200 hectares la bang so training center ki utikang lo mangen khali di ma dolang he khali di ma dolang bon tami ilong long ni ke itum la Nagaland ben naga tum si hem chikim bam lo la si la bang ke Carbon Autonomous Council ben initiative and vek nang ji ta lambai तो पिने dak la border raikom ji permanent pen ba dak commando outpost ki malam along ani tum na homri lo sitame training commando training center dak nang kimpo athe border raikom ji amen pen sitame non pini tum theklam ke Nagaland junda border pen laso training center adak kilometer si along len otakang bu pen si halapu methang kar bing long along le long si ako kim thu rong la solam sa tum dak thek long si ning duk lo angke la so lo ni tum nang lu chok api ba kilometer isi ar lo jun dulak ki iri kang Nagaland phan ke hoda kang sonak thak lo so dim wang lo la so mi dim thek lo man ke hem hai ki kim do lo pen ke thir thip thang pi thang prang ma kha e te kang lo ador so dak thing pi thang prang e kang si thel hai thek long lo pulu dang te bang man hoda ko son thak thak si ni tum thek long lo la si pi indirect pi de nang naga son do la si la so kilometer siang bom pen la pu kse present kaning je thana saksi 200 hectares ba long li iri te kang bublo tangte border no kera kom lo ma mande long li tong ke jor lo ma pusini tuma isi ini duk te do thoklo ba question do thoklo la si Assam government la pen ke Nagaland government atung bong la so border alama phothak mane chechol fa me kaji phansi ni tum dak pini dak song thom do ke bang la si la solam ni tum tuning rilo la pen ke la so dim toleram hang sari tum siema alang le phan tame pressure ki peje phansi ni tum ahin ba tuning rilo contractor man chini ba la anwang ke chini nalang same patumi bang lo si theklong lo la pen dak ha hili ki hodai pangcheng lo la pen ke junel la so a pilar ke somji kilometer si ote kang bo phisi la tumang ke pilar som ro la solam bang si ni tum bin dak nang lang lo toni bong pini la tu ya hoi long na te training center ki ji bu pen pinanga na long le ke o te kang son si te long na tu me hin pen ko pc na ka homri hu ka te long na pen ke so ta dak Nagaland pen Karbiang long a hoi long dak commando training center kim ji pu adim long ki kim vek na ya dim la pen non alang tum la border pen la haina ki bi bang mate ki kim ri ba manga prek dak la si patumi het jong la pen pani si het jong a gotonata la so ke prek pona joini si ke dolo hala pumi khela border ta hala juntu mane konat ma a border adim pen ar lo kilometer ke trok si bang jui pen forest department punon bop punon ar lo nang ki lut chok joini sa dak ta gotona ke pholo non la dak boy pit ta me forest ta dak dolo be bit forest dolo sub bit forest dolo la pelason ta taxi border or post dolo a prang adim pen non a pita ko nang lar el getta la si non a dak commando center li puta muhedala tum ksa president summit han lo kilometer si hini ar lo an se ko la so commander aka pilot training center nang ke bg pu bangke non ko son ma kisung ke pho hai Meghala border long ko som na kisung pho dakta la son thosi pho po la so bang ke ni tum chini pa mekala lage la ke chichar er son chini tum do la sini tum la bang so phut thak alam ni tum chini si pini dak humri lo kse tum ben cheng lo kfa la pani li tum justice forum song tum ben dak wang lo apena dima klong nang thek long lo ni tum thek long apona tank po te dak ke hem ta du pik lo akimi hem si ka du ve chiki mang sin lo ke tum Karbiang long ar lo long le lo ke tangte non commando tum ta hala tum phan bang iri bu pen la pu anang do bang la chok chete ji athema konan ma border area hadak sila bang so center bang bivek nang lake la si non ke dak ri choklem ta dopik lo naga tum ke la pen kapre tum ta do ta haida ulo da la si non prap jin pen bang ni tum mang ke chuning ri je bang ke
Prabjin pendak eviction si konat ma border area kache flag kache pek la so dimalong masi la so komando training center bangke bivek nangji la pen prabjin pen sila dak bangke la baso RD nang pinangji Karbi Anglong Autonomous Council atum bang Assam government apan pressure PC Nagaland government atum alang tumching vice redaksi la bang so a training center kim kia ko bangge lagalang tum ladak chebang nangji sipatum mi hat tame bang pasar julong tame Karbi Anglong tum bangge nangge don bang ke chini don de forest department ben don bahini tum nang don posini tum biar talong pon nasi ala so lugot bangge council tum chebang vek nangji thelang li tum non la kim kia ko pan si adima klong thanun pami nangji mo tang eta phike tum che bhong da leve la sini tum bangke nang li tum channel pen puji bangke Karbi Anglong Autonomous Council cari pon bom itu ma CM Dr. Tuliram Ronghang alang li namtang alam hutan ningje bom long lege chat tapi thek thep alam la sinon la dakta la so training center ta bigha penang on hector ke dak dokok lo ke iri tekang la si chat pulote la dak ciri si li ko thai si lo thai se dai tum thek the la so posila ana ke dang thek la tum han moi ribu lo pote mo problem do vek polage la so si problem ma veko la dak bang alang li tum bang pen kadu ka ve samelang tum arpu ke do tum an bang pen exact kunan ma ke kim nangi la pen border ha so dim nang kim nang pup sini tum hoi pen bang chuning rilo kali pulote kisung mangai tum phobomji dakera lapen kisuman order bangke ladak aprang NOC stame hala bangke department tum chini ta hai stame rat tum bangka chini ni sig ong lang bon hokpet bangke lasi koso area ma talang tum chini ne data hai lasi bahera pen ke bang tum bangke koso dim si kipek ma hala bangta exact chini ne daji lasi Karbi Anglong Autonomous Council tum nangli tum prabjin pen la so dim maklong pen bang pen ahoy adu ahoy bang lang pamisi nangli tum la bang so bangke papathir pon long nai pusini tum hoi pen ma chuning rilo non komando training center ki kim ji podim ke nangli tum ham phasong pen bang ke kim long le pusi pulo tangte mo patoi te pen la non ki kim ji adim jong si kim rong pulo te nangli tum ham phasong pen ache song ponji la puson kamatha do nan kachisong po nangya ding an ke lage gol hampang son po kali lage dake Karbi Anglong long rimati lage rathur pakning la penda dak Karbi Anglong leadership la dake Karbi Anglong ke jatum an ke lage ardilo la penda dak la sojong si kopini soluk sodak do pote adai ke lage Karbi Anglong Autonomous Council dat kali lage Assam government tum lage adai che nangji la penda Nagaland government tum ta adai che nang lage athelang tum amuni phantalang tum che protect nei itum Karbi Anglong tum hane Assam government tum protect nei hala sinili tum han puda nil tum angke pudam ji lalo Karbi Anglong Autonomous Council CM garni batai tin long raning je adu yo hoya puthak bangke GC ta pithek the cheng budget ta me long le ke pe pusipu semin nona bangke la commando training center KBG bo men pen penang ana long le ki ote kang pusnang tu mi hin ne ke lang hot pen thek long lo sila bang so ki o di ma long pi lo ke thek long ke ki ote kang adim long pi lo to dak do lo hem mesen building kami ka kang tui tami dak do lo la pen ka pre ka hem tami free un da hai he free un eda hem chiki mason ta do lo la pen dak activity ke do pi lo dak eklem hem ka vie dim on ta theng pi theng prang ba dor so ke so theng pi theng prang si bang che e lo la hai ke mo la hai ke la Nagaland pen tum lo la Karbi Anglong tum ni lo ke Nagaland pen ke bang tum si dai tum Karbi Anglong along ri bang ke hem pen cheng lo activity pen cheng lo ador ke so theng pi la dang chi irin ti lo dang te mo itu ma ko chi bhong hala tum non ko yong si bang pen ahoy dui paklar sapse pote ko mo so lamen ta ko itu mi chi bhong inang le po bang ko an lo border lam itum chi bhong de jike ko an ma jati pen so itum chi bhong de lang ke la si initiative na po Karbi Anglong Autonomous Council tum initiative enji nang itum initiative ke nong ke nitum ham phang som men cheng lok political party do an dame la pen Karbi Anglong rat do an dame nang itum long duji pusin itum hin pen ke nang che chak tum lo kona na lo ke ote kang ke kona na lo mane none thek dak lo ma dia di mohat hola dak itum president sara meaning gi lo hola dak pen bang ke aprang pen lo tang de 1 kilometer so selo la so pen bang thulo ang bong lo pu Nagaland ministry la pen puasa ministry tum ching wai lo la so la dak dong do jo lo pen case do bom lang lo dong do lo dong pen aku non bang ke 200 meter so selo lan bang non amar ke non activities bang nang claim bom lang inge non bang hola dak to hola prang a banduri an le long lisi tami 1 kilometer hola an une tami la dong an ge silam ning palo yo inge non bang ke nang tuma theklo dak an la non disapur parong di masa tumarong do dak an si non bang ke la banduri war hola so New York is somi phan mai dan si la tum nang i rong la sini tum bang e pida pena ching wai lo indirectly bang ke hola pu Nagaland phan
UPU pen bangke hola pini koson lo official lo mai kali thata hai mene tame indirectly bangke lage Nagaland aphan totally P and yom sina mandelo da ke nona bangke pini nona dum theklo naga dum bang pini pen la juntu rong ka ve hem ka ve demand tame activities bang nang claim bom lo ram nangi pan ka tu non sami nang thia dun se lo son la mang pilo nang puding dun ke non ai pudan bangke ai karbi chur tangho kopi pini mi no nai pudu nala mang si tamela bang e tuma hola solam bang lage bangali jela bang so commando training center la bang ke jela bang so kimang tamela bang so border karbi anglong la pen Nagaland na border bang ke hip ahoy long pu ka tu intu maninga rong lo la sila so hoy bang ke hola tun min border longan bang si la bang so pilar bang ke matela non commando training center la so ka bahala la bandri wala bang ke hola so an bang si itum bang ke idam nangi bu bang si ke bang matidi la si jong si la an jong si commando training center la phan bandri wala dakan si nangke plota langke 200 hectare to se along leke lage indirectly lage Nagaland thirai vek pol aku unan elo la indirectly ke nili tum kama thar mate la pu along le ko son se ke pangyo kang choma hola phan lo ya la si ni tum bang ta koson nang ni tum ka chini teng pulote la pu along le bang ke jor tang lu pusi ma ki jor tang lo pene li bang punu dak ji ate evidence ta ve la pen officially pini an ma chi nun deadment mate sitami physically ni tum ke bang bang thek long bang ke ma thada mi me lo ala bang ke athe a hoy a phan ka कि सेप भी भांसी ला बांसो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के ला दाक नंगे किम नंगे पांगनी मती ला सीना पांगनी प्रोदांग दे पूरा होय अलोंग सी ला बांसो बंडरी वाला बांग के सिलाम दाम नहीं बुबा ला दाक योंग सी बंडरी वाला दाक अन क्लेम दे मोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना प्रोटेक्शन को सन लोगे दाम पला सो बंडरी वाला अलु पनो दाकी प्रो दांगते इनडायरेक्टली बांगला के नागालैंड अफान ला 200 हेक्टर से लोंग ले बांगल के इनडायरेक्टली ले नागालैंड लो पले पुदे तमेलो जोंग सिल पिनी la bangso ke som non Asian lo la Pandurivar ke kemi fan commando training center la so teng si paman thot po dang indirectly 200 hectare se long leke lake Nagaland man ki pilo pusi la pule pude da me la ko chiman vek pul ke athe non ben si bang naga du mang yo activities nang klem bang ram nang ki pan thing pierong nang ki e la son si non nang li tum thegam long po ai la Nagaland pen IRBN camp do apang ho la thagan de ya ingke non bang ke dam tang non chiklo yon ta velang non bang IRBN camp na dak anang bikok le ingke la tum si bang na protect bom blu la pulo dang le thek dak lo ya apang ho la so hem ke lang long si do IRBN camp ho la tum si tum kar biang long pen bang lo tum minang chon dun tak ingke non bang ke dak abel anang sepel lo jo IRBN camp ta po dang de lagi indirectly lagi la so teng si paman thop lo dang le 200 hectare se ke lagi Nagaland lu le hok pen data hinuni lo lagi ati forest unda protection ni dam thai da ve ko dam along le lo lagi la sini tum ka chuning ri bange prabjin pen Karbiang Termas Council Dr. Turam Ronghang nang di prabjin pen nang li do ko nang li nong chaju tang chaju pinoi nang li nong me si doji Karbiang long ara da hil jume nang li long kai ke doji la sinang li han chuning ri lo la bang so hoy bange momo sami kitir khibi phan la non awar sai ke mi lo la bang so commando training center nang ka pang ni ko bang hoy alongan bang si la bang so commando training center Banduri wala bang som dam nangi be tum Karbilo charia song mena chuning ri lo la pen jong si alang li tami respond na pulo tang ni alang li tan nong no do kok po alang li ki do ko si 200 hectare bang ke Nagaland pi lo lage momo dami chi than bomi madi la so pa chi than long le dia je phan abange non alang li Dr. Turam Ronghang mena chuning ri lo alang li long support tum ke se choli Karbiang long arab system alang li long support do madi la bang so hoy chi khai man la se alang li tami problem na bang pen la so teng kali dia pen hola min a hoy along an bang si la bang so Banduri wala bang ke non la pilar do alang ni tum la so commando training center mi ki som pilar sai di la bang hola dak si som dam nangi ma ji tum Karbilo charia song hin ben sa me chuning ri la ben prabjin ma alang li nang visit pen la bang so puthor hodak chi pon pen hola an si Banduri wal ki kim nei man si ni ta me chuning ri lo